Perezida Paul Kagame nta gutinda ahise asinyira yuko amabuye yose agomba kujya yungururwa mu gihugu cyiwe cy'u Rwanda kugira ngo abe yakambuka ngo ajye mu bindi bihugu bikomeye cyane nko muri Aziya, Amerika, Oceania n'ibindi bihugu bikomeye byo ku migabane yo hejuru. Iyo Perezida Paul Kagame yajyanye mu nama n'uwo bita Perezida Tshisekedi uyobora muri Congo agiye gusinya aya masezerano. Ndetse n'iki kiri gutuma bavuga yuko Perezida Paul Kagame baba bamuteze umutego kugira ngo habe intambara? Byatewe n'iki kugira ngo babivuge? Ese byaturutse hehe? Ndamutse mberetse ino video yatumye babivuga mwaseka mugapfa, ariko reka nyiberekeho gato muyirebe maze ubundi duhite dukomeza. Nimurebe aha nk'uko mubireba, uyu ni Perezida Paul Kagame uhagurutse akavuga ijambo, akavuga uburyo ki amasezerano twese atureba, amahoro n'ibiki byose aramutse asinwe nyine twese byaba bitigize, aramutse adasinwe nanone abanyekongo b'abaturage bagirwaho ingaruka. Nguwo aragiye asuhuje Perezida wo muri Amerika ariko yitwa Trump, ariko mu gisekeje Trump ntabwo yigeze ahaguruka. Hanyuma dore akavidewo kavugishije abantu. Rero hano Perezida yahise ajya kuvuga ijambo wo muri Congo, akimara kuyisoza Perezida wo muri Amerika ahaguruka n'ibyubahiro byinshi aramusuhuza, arangiza aramwegereza aramuhobera. Arangije kumuhobera niho haturutse izi mpaka, Perezida ko bamuteze intambara. Nta gutinda nta gushidikanya, bishobora kuba koko ari intambara cyangwa umutego bamuteze. Byakomeje kugenda bivugwa yuko Perezida Paul Kagame we mu gihugu cy'u Rwanda bamuteze imirwano cyangwa se intambara, cyangwa se ngo nta cyubahiro baba bamuhaye. Ese ni ukubera iki Perezida wo muri Amerika yakoze ibi ngibi? Ni ukubera byatewe n'iki? Akandi kavidewo se ko mwaba mwakabonye, Perezida wo muri Congo mu gihe yari arimo baramanika, we yanze kumanika ikayi, ariko uraje gusobanukirwa neza icyabiteye. Mbibutsa ko niba ari ubwa mbere usanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranyo, igisabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubasha gutungurwa na byinshi cyane cyane muri isi nzima dutuyemo. Ikaze dusobanure neza uko ibi bintu byagenze. Ndamutse nkweretse neza ino video waza gutungurwa kandi ukemera. Uyu ni Perezida Paul Kagame, uyu ni Perezida Trump wo muri Amerika, uyu ni Perezida Tshisekedi wo muri Congo. Aha bari gusinya impapuro, nubwo abantu bakomeje kubiremereza ngo izi mpapuro nizo zatumye Perezida Tshisekedi atemera amasezerano. Perezida Tshisekedi yayabonye, ntabwo yigeze ahakana. Bamwe banga u Rwanda bahise bayurira, ariko ntabwo ariko bimeze. Perezida Tshisekedi we yari arimo arasinya impapuro. Muraza kubona neza uyu mukobwa agenda gutanga impapuro ahantu ahariho hose. Mu gihe yari ari gutanga impapuro yakomeje ari kugenda zitanga, ahereza Tshisekedi arazimwaka, azihereza Kagame ngo asinyeho, Kagame arazimwaka. Hanyuma mwibuke neza izo Perezida wo muri Amerika yari afite, arangije arazifata azishyira ku ruhande. Wa mukobwa uzwi nku MC araza nawe arazifata arazitwara azishyira Tshisekedi, aribwo akimuhereza. Rero bo bahise bamanika, we ataritegura. Noneho we ntabwo yarebye ngo arebe koko barambuye ngo berekane ahantu hari sinyatire, ahubwo we yahise afata rwa rukayi rwose araruzamura arumanika hejuru, ariko atabyiteguye. Arebye higa gatoya hejuru kuko hari amasakarine muri sare, abo nabo berekanye sinyatire zabo, niko nayo guhita arambura arerekana. Ariko abari bari muri iyo nama bazwi nk'indorerezi bongeye gukoma amashyi. Rero mureke gufata video uko itari, kubera ko Perezida Paul Kagame ibyo yakoze arabizi, Tshisekedi arabizi, ndetse na Perezida wo muri Amerika arabizi. Kandi amasezerano nzi neza ko azagira icyo ahindura naho ageze u Rwanda. U Rwanda ni u Rwanda, Perezida ni munini. Mwakoze rero, bibutsa ko niba ari ubwa mbere usanzwe kuri uyu muyoboro mugari byegeranyo gisoza no gukanda subscribe ugafungura kugira ngo tubashe gutungurwa na bimwe bicanganye cyane muri isi nzima dutuyemo. Naho utaha. And now we're going to sign for him. Thank you.
Thank you.